Dobrodošli u novi podcast Sabotaža. Ja sam Franjo Sabo, a moj današnji gost, kao što vidite, je Enzo Šabanović. Enzo, dobar ti dan. Dobar dan vama, dobar dan i hvala na pozivu. Ovako, kaže jedna legenda. 40 godina u kopačkama, 52 godine je star, odigrao preko 1000 utakmica, postigao preko 500 golova i ono što mnogi ne znaju, a to ćemo kasnije doći na to, bio je i reprezentativac Hrvatske. E sad, kako i što, budite uz podcast pa ćete saznati. Enzo, ove brojke su impozantne. Pa impozantne, da, ali toliko godina sam u tom nogometu, tako da su same došle od sebe. Nisam ih ja ganjao, jednostavno tako se desilo, ni u snu nisam ni mislio, ni planirao da bi igrao do ovih godina. Moramo spomenuti jednu stvar, da si ti imun na povrede. Ja se ne sjećam da si ti ikad nešto pauzirao više od možda 1-2 utakmice, da si imao neke težih povreda, pa nekih operacija, ipak je to 40 godina kopački. Hvala Bogu, operacije nikada ništa, a ozljedice onako nogometne usput nešto, ali ništa dugoročno. Tako da jednostavno tijelo me sluša i dan danas, tako da nemam problema nikakvih sa ozljedama. Evo, ja imam šalabahter jedan ovdje, tako da ja nešto ne propustim. Ti si negdje sa koliko, 11-12 godina počeo aktivno igrati nogomet, onda još nije bilo tih mladih 9-10-11 godina kategorija, ti si tu negdje počeo sa 11-12, jel? Pa tako je bilo nekada, nije bilo tih školi nogometa, nije se kretalo od 6, 7, 8 ili 9 godina, tih puno manjih uzrasta. Krenulo se od U11, a prije toga smo mi tu šutali loptu. Naravno, kao i svi. Kod pošte, tamo na igralištu i na ulici i tako je krenulo. I do dan danas sam ostao. Bio sam, znači, cijeli omladinski pogon u NK Umagu do 99. kad sam prvi put otišao iz NK Umaga u NK Buje, a to se desilo tako da smo odigrali tamo neki turnir na travi, zapazio me tadašnji predsjednik Franko Altin i rekao je da tog igrača želi dovesti u Buje, i ostalo je povijest, da. Da spomenemo, Buje onda igralo drugu ligu. Da, bilo je i druga. Znači ti si napredovao igrački po rangu. Pa bilo je, u Bujama je uvijek bilo top igrača, ovi svi najbolji iz Umaga, tada barem se težilo da igraju u Bujama, jer Buje je imalo ovu veću nogometnu tradiciju od Umaga, možda zato što Umag imao i drugih sportova, od rukometa, tenisa i tako. Ma i novaca se više ulagalo u Bujama, sigurno, u to vrijeme. Da, ali da se vratim na to, taj omladinski pogon i prvi trener mi je bio Peulić, on mi je bio dugoročno trener, možda 4 godine do nekako 16. godine, to je bilo nekako 90. Onaj prelaz iz bivše države u sadašnju Republiku Hrvatsku. A trener nam je bio Avramović u Umagu, s tim da je on bio bivši igrač Rijeke i reprezentativac, i čak mislim da je bio i u Engleskoj branio negdje. Tako je. Uglavnom, mislim u Ipswich Townu da je on bio, da. I moja ta prva utakmica je bila seniorska prijateljska na Kantridi, nekako 90. godina. U Rijeci, znači, su igrali Matijaš Florijančić, što je posle završio, ako se ne varam, u Cremonezeu. Tako, to su bili ti moji prvi početci, znači, prošlo sam nekako 4 godine tog omladinskog pogona i onda od 16 godina krenuo u seniore i onda sam paralelno igrao subotom za seniore, a nedeljom se igrao za mlađe uzraste, za juniore
i to je tako išlo do 95. i onda sam 95. otišao godinu dana u vojsku i od 95. 6. onda sam dalje nastavio u NK Umagu i cijelo vrijeme bez stanke igrao. Znači, to je negdje 95. 96. junior i senior i kombinacija. Da. I nakon Buja ti krećeš dalje do Višnjana. Onda je Višnjan bio top ekipa. Top, evo ja bi ga danas smjestio u rang po kvaliteti Uljanika. Da. To je tu negdje, Višnjan je bio top ekipa, stvarno, imali smo predsjednika odličnog Ruka, bilo je tu vrhunskih igrača iz područja Pule, nešto Poreča i nas par s ovog dijela Istre. Igrali smo finale kupa Istre, stvarno je bilo jako lijepo. Trener mi je bio Boris Tičić koji isto bio u Rijeci, pa je bio Ilija Ivković. Stvarno jedan lijep period tamo u Višnjanu mog života. Imao sam suigrača, pa možda i po najbolji stoper s kojim sam igrao u svojoj karijeri bio Nenad Basta, bio je isto jedan vrhunski napadač, Sebastian Kitonić, bilo je tu i bio i Bajsić što je poslije završio u Belupu, pa je on završio u Kameningradu je igrao, ja mislim da su igrali Intertoto kup, ne znam, čak možda sa Šalke onda su igrali. Igor Tot je bio. Bilo je tu stvarno klasnih igrača, međutim, desilo se to da je Umag, moj matični klub, bio pao dole praktički na predzadnje mjesto ili zadnje u zonu ispadanja. To govorim 2003. Na proljeće. I naravno se vratim ja u NK Umag i na kraju je to se sve ostvarilo, uspjelo se ostvariti da se ja vratim na polusezoni. Jedva nisu me htjeli pustiti u Višnjanu, ali na kraju se izrealiziralo, da. I vratim se i mic po mic mi uspijemo na kraju sezone se vratiti, doći na sredinu tablice i tako tu je došlo još par igrača, ne samo ja. I završimo onda na sredini tablice i završi ta sezona i opet se u klubu nije znalo šta, kako, ko, gdje i ja se dogovorim sve sa NK Novigradom koji je tada stvarno bio u uzlaznoj putanji i dođem tamo 2003. Imali smo jednog vrhunskog predsjednika, Vlado Torbica, i još jedno par igrača iz Umaga, Goran Krneta, Nikola Škoda i Elvis Beletić. Išli smo zajedno tamo, ali ja sam ih nekako, mislim da sam ih ja povukao, pošto sam bio stariji, da. I tamo smo igrali dobar nogomet, dvije godine, međutim Umag se počeo dizati. I opet bio je trener Ivan Kukučka i opet u razgovoru ja se odlučim vratiti u NK Umag 2005. I bio je, osim financijskih uvjeta, bio je dogovor da ja upišem trenersku školu, da završim licencu, završio sam UFAB licencu 2006. Imao sam sreću da se tada polagalo u Poreču, tako da nisam morao ići ili u Rijeku ili u Kostrenu, Zagreb, ne znam, u Dalmaciju, tako da sam tih nekih 6 mjeseci to odradio u Poreču i od tada sam se od 2006. počeo baviti trenerskim pozivom, znači trenirao sam omladinski poziv pogon NK Umagu do 2022. Znači nekih 17 godina, da. I tamo sam bio do, ne znam, u Umagu do nekako 2010. Igrali smo treću HNL, digli smo se iz prve županijske, igrali smo treću ligu, mislim, Umag. Da. Šta reći, moj klub, moj grad i to je to.
ono što možemo izvući iz ovih nekih događanja po klubovima, ekspanzija nekog kluba je vođena financijama, onda u taj klub se dovede puno kvalitetnih igrača i dok financije traju, do tada traje i ta uzlazna putanja kluba, to smo vidjeli i u Bujama i vidjeli smo i u Višnjanu i u nekim puno klubova. Znači kad ima para, ima jednostavno u Istri ima mnogo momaka koji su iz kluba u klub prelazili tamo gdje ima više novaca i što je sasvim razumljivo. Tu su i odricanja, isto trenzi i putovanja svaki drugi vikend iza Rijeke, preko Rijeke, preko Učke, tako da. Tako je, igrao se sa, već si spomenuo neke igrače i u Umagu se igrao sa vrhunskim igračima, Kanurić. Tu ćemo se vratiti, Franjo, onda da, Kanurić je bilo je tu, možda jedan od najboljih s kojima sam igrao je bio Zoran Vasiljević, on je došao, mislim da on bio iz Foče, pa je otišao u Rijeci je igrao, ali su ga ozljede sputavali, onda je došao u Umag, poslije završio u Austriji. Sreli smo se prije par godina. On je bio možda jedan ljevak, možda jedan od najboljih mojih suigrača, Kanurić definitivno top igrač i te godine moram spomenuti, znači to je bila 97. na 8. Imali smo top ekipu u Umagu. Tada smo osvojili prvi i jedini put u povijesti Umaga, NK Umaga, smo uzeli naslov i išli u viši rang kao prvaci. Znači ne kao drugi, treći ili na osnovu uvjeta. I bio nam je trener Marino Alessio, imali smo odlučujuću utakmicu u Taru i znam da smo napravili dogovor pred utakmicu, smo napravili u pizzeriji San Lorenzo kod suigrača i prijatelja Alena Černeke i tamo smo došli u Tar, nismo si više ništa rekli, samo se skinuli, krenuli i bilo je preko 1000 gledatelja, u novinama je pisalo 1000 i eto, neko je gore gledao i rekao je, dečko, ti ćeš zabiti taj odlučujući gol i zabijem ga Jan. Evo slike. Da, 0-1 zabijemo i tako završi. I tu je bio karusel po gradu Umagu, stvarno je bilo dani ponosa i slave. A bili smo onda, te godine smo mi obilježili ta 96. 7. pa i 8. Jel? Ja sam onda bio u klubu, isto radio kao trener Pionira i bili smo 5. u državi, ne znam, ozbiljno se onda radilo, ja sam kasnije bio i predsjednik kad ste vi ušli u rang više, uvijek neka borba, ali idemo mi dalje, nisam ja ovdje u pitanju nego ti, znači tu se završava ta neka priča i onda ti dolaziš u Bartoniglu, tako negdje? Tako je, da. Mislim da je opet je Bartonigla došla, počela se dizati. Znate šta se desilo? Umag je, došli su neki problemčići, promijenila se uprava. Tako je, da. Ja sam osjetio neku negativu, nešto, ja sam se jednostavno povukao, otišao u Bartoniglu, tamo mi je već igrao jedan moj veliki prijatelj, Buco Trbović. Da. Poznavao sam Beakovića, on me zvao i tamo sam odradio možda neke 2 godine isto, na kraju krajeva upoznao sam puno novih suigrača, prijatelja, stekao poznanstva. Onda je Katunar došao nekako. Katunar je već bio, Katunar je bio, da. Poznati naš vinar istarski. Znači tamo sam bio do nekako 2012. tu negdje, znači te 2 godine. Ponovo se u Umagu su se izdogađale neke određene boljitak neki dan. I uvijek. Da, došao je za predsjednika Robi Celić i oni su se odlučili da se ja vratim u Umag, a ja sam se htio vratiti, završiti ono kako treba. Karijeru. Da, i te godine, ja ovo moram spomenuti, prvi dio u Bartonigli sam imao svih 13, to jest Bartonigla imala svih 13 pobjeda, znači 13 pobjeda, vratio sam se u Umag
i imali smo 12 pobjeda u jednoj sezoni i u polusezoni i remi, tako da sam ja završio, barem ja, cijelu sezonu bez poraza. Pobijedili smo i Bartoniglu, tako da je Bartonigla u drugom dijelu imala poraz od Umaga, a ja sam imao znači sve, bilo je ono u Istra Sportu kao neki vijenac tjedna. Enis Šabanović, jedini igrač koji je u prošloj sezoni nije doživio poraz. I onda smo se počeli dizati, došli smo do prve županijske, tu su već neke bile moje godine tada, ali evo, ja i danas igram, ali... I onda si htio reći zbogom nogometu, ali nisi. Bilo je, u principu, moram to isto pojasniti malo, ja sam htio reći zbogom nogometu Umagu. Da se ja završim sa Umagom za na jedan lijep način, jer sam bio tamo dugogodišnji igrač i praktički možda nekih 15, 16, 17 godina, ne znam točno, sad bi se trebalo izračunati koliko sam bio igrač seniorski, ne računajući ovih 4-5 godina omladinskog pogona. Ja sam htio da to i trener, kapetan, htio sam da ta priča s NK Umagom završi onako na jedan lijep način. Bio sam pola godine i trener prve ekipe 2015. I jednostavno ja sam odlučio da je to. Ovo moram definitivno spomenuti. Ja sam jedini igrač možda uz Sinišu Crnogorca njemu je došla na oproštenu utakmicu Rijeka, a meni je došla Istra iz Pule. Imam i dan danas Glas Istre novine gdje se to vjekovječilo. Dobio sam njihovu majicu, original sa broj 10, Enzo da od iza. To su mi onako baš lijepe stvari. I onda se desila jedna priča koja meni do dan danas traje, jedna bajka, jedna moja druga obitelj, to je NK Petrovija. 2015. znači ja sam znao jedino Emanuela Melona i Brozića Davora i oni su htjeli da ja dođem odigrat godinu, dvije, koliko se ja budem fizički osjećao i koliko budem mogao, da odigram još malo za njihov klub. Naravno, ja nisam znao, ali nisam znao tamo te momke i to. Međutim, od prvog trenutka mi smo kliknuli i bajka traje i danas. To je jedna fenomenalna družina. Tako je. Momci fenomenalni. Ali oduvijek. Ja pamtim 30 godina da su oni uvijek bili. To su entuzijasti, pozitivci. To je naselje od, ne znam, 400-tinjak stanovnika, 500, više nema, vjerujem. Tu je velika razlika u godinama između mene i njih, pošto ja imam 52, a tamo su moji suigrači 30, 27 i tako, 25, puno mlađi, ali ja to ne osjećam, nego samo osjećam njihovu podršku, ljubav i ja to nastojim vratiti svojim igrama, odnosom. Tako da Petrovija je jedna, možda i moja najljepša priča u nogometnoj karijeri. Baš sam nedavno dobio jedno priznanje za 200 odigranih utakmica i 100 postignutih prvenstvenih golova. To govorimo o seniorima. Naravno. Tako da, evo, Petrovija je... Evo, kad spomenemo Petroviju, možda bi od mene bilo ružno, pošto je moj igrač bio Manuel Melon, čovjek koji je bio jedan od jačih karika u klubu sve ove godine. Apsolutno. Živio za taj klub. Kod mene je bio golman, na kraju je završio na mjestu centarfora i zabio golove. Nažalost, imao je saobraćajnu nesreću i toliko mi je krivo, to je tako jedan fin i drag čovjek. On je predivan dečko. Život je takav, jel? Želimo mu naravno sve najbolje. On je tamo najveća legenda i najbolji strelac u povijesti, ali mimo toga on je jedan... Ma vidjelo se kad je izašao iz bolnice, kad su mu na igralištu napravili. Nema, vrhova. 1000 ljudi bilo tamo da ga dočeka. Tako je, da. Ali i svi ostali, Franjo, to je Petrovija je... Da, sigurno. Vrh, stvarno.
nogomet na pijesku, gdje si ti 21. i 22. bio član reprezentacije Hrvatske, gdje si igrao 2 godine za reprezentaciju, zabio golove kao što zabijaš ovdje, ovih 500 golova što kažu. Ja vjerujem da je tu još 100-tinjak golova koje niko nije zapamtio, jel? Puno godina je, 40 godina statistike. Franjo, nije bilo kao danas HR semafora pa se statistika vodi internetom, zna se sve u nulu i minute i sve. Češljat bi se morale i papiri koji su se volili, zapisnici i tako dalje. Ovo je bilo jedna predivna priča o reprezentaciji, opet tu je bila ta dodirna točka, je bio Emanuel Melon. Mi smo otišli igrati u Porto Sant'Elpidio, to je jedno mjesto pored Ancone. To je bilo na Skyju, se prenosilo, bilo igrača iz Pule, iz Zagreba i mi iz ovog područja. L'inno della Croazia. L'applauso, grazie, è gradito ad ogni momento dedicato agli inni nazionali e tra pochissimo fischio. Ai danni di Lars Müller, non riusciamo a scorgere, no, fallo commesso da Müller nei confronti di Benkovic, allora calcio di punizione per la Croazia, con Benkovic che ha sistemato il pallone pronto a battere direttamente in porta. Parte Benkovic, il suo tiro respinto con i piedi e poi arriva il gol del pareggio realizzato da Enzo Sabanovic. Primo minuto di questo secondo tempo, pareggio di Sabanovic per la Croazia. 1-1. Dunque in questa finale che vale il terzo posto, pareggio di Sabanovic per la Croazia. Cambia, poi palla recuperata dalla formazione del cambio dopo il disimpegno così da parte del portiere che recupera il pallone, però stavolta quello croato, il rilancio in avanti per gli attaccanti, c'è il pareggio subito siglato dalla Croazia, esattamente da Sabanovic. Dunque è durato appena 30 secondi il vantaggio da parte del Gambia. Sabanovic è riuscito a trovare il gol molto importante, 1-1. E si riparte ancora per quanto riguarda il Gambia, che ci prova subito direttamente dalla rimessa in gioco, nulla di fatto, 1-1, tutto in pochissimi secondi, prima da Fred e poi Sabanovic, tutto nel giro di 30 secondi, 1-1 tra la Croazia che adesso va in vantaggio. Attenzione ancora con Sabanovic, quinto minuto di gioco, ribalta il risultato, la Croazia lo fa con il suo numero 10 Emel Sabanovic, 2-1 per la Croazia in questo primo tempo. Dopo il gol del Gambia, la Croazia con Sabanovic ha trovato due. Bella palanca da parte di Valerio Conda Matteo sul calcio di rigore tentato da Emanuel Benkovic.
gol della Croazia con il numero 10 Enzo Sabanovic, Italia 6, Croazia 4. Per la Croazia ha pareggiato il numero 10 Enzo Sabanovic. Stvarno igrali smo tada protiv Gambije. Evo imamo i slika i videa. Protiv Gambije smo igrali, tu sam zabio 2 gola, protiv Argentine i protiv Italije, gdje su igrali, recimo za Italiju je igrao Orlando Bianchi koji igra u Manchester City, igrao je Davide Michele koji igra u West Hamu, Palermu i tako dalje. Igrali smo protiv njih, njima sam zabio 2 gola i za 3. mjesto smo igrali protiv Švicaraca i to smo osvojili. I onda je iduće godine došlo da smo igrali ovdje u Umagu, u Stella Marisu, tu je prenosila isto hrvatska televizija, sportska televizija, da, je prenosila, isto smo igrali protiv Italije, Francuske, stvarno jedno predivno iskustvo, to je bilo službeno, čak na stranicama Hrvatskog nogometnog saveza je pisalo, tako da super, evo ponosan sam na to. A kad već spominjemo taj ti ljetni turniri, to je bilo, ljetna liga. Da, ljetna liga, to je bilo nešto što su svi prolazili u principu. Još u doba bivše države, nekako klinac sam gledao, tu su bili tih vrhunskih, to je bilo sve puno. Znači puno je bilo sve i onda sam ja počeo igrati nekako u onom prijelazu 90-ih kao mlad dečkić, vidim da se mogu nositi sa seniorima. Igrali smo, osvojio sam poprilično tih ljetnih ligi i bio sigurno 5-6 puta najbolji strelac ljetne lige. To je bilo nešto spektakularno, 2003. smo osvojili isto, tada nam je dodijelio pekar Lino Červar, tad u te godine baš Hrvatska uzela olimpijsko zlato i on je došao pa nam to bila velika čast da nam Lino Červar to dodijeli. Legendarni Lino. A paralelno se poslije igrala se i zimska liga, znači zimska liga isto, mada ta ljetna liga imala tu posebnu draž jer se igralo pod reflektorima i bilo je stvarno puno gledališta, tako da zimska liga isto, bilo je tu puno, mislim da sam u nizu osvojio jedno 7 veteranskih, nešto seniorskih, bio sam 7-8 puta najbolji strijelac i tako. Evo i ja sam bio 2 puta na zimskoj ligi, 2 godine, mislim 96. 97. To je uvijek puna dvorana bila, klubova, bilo koji iz priče, to je bilo naboj veliki. Idemo dalje. U ovih 1000 utakmica i ovih 500 golova nisu ušli ti turniri koji su se igrali, da ja sad ne zaboravim. Nema ni mjesec dana, igrao si veteranski turnir u Savudriji, međunarodni turnir, tako, i opet bio najbolji strelac. Ti si najmlađi, kao ispada bio. Ali bio puno mlađih, samo što mene misle da sam mlađi, ali ja imam 52 godine, ali misle uvijek, kažu, koliko ti imaš godina? 52? Da, 52. Da, to sam bio, ali sam još više ponosniji što se desilo sada prije 26.5. Tu su me nazvali to nekako najveće moje priznanje u karijeri, jer sam to dobio na nivou županije za doprinos nogometu i fair play na nivou županije. To je stvarno nešto. Mi pomislimo kolika je Pula
pa Rovinj, pa Pazin, pa Labin, pa Poreč, koliko su ti centri nogometni i onda je neko odlučio da to budem ja gore iz Umaga, koji smo ipak možda malo ponekad slijepo crijevo. Na kraju grada. Neko odlučio da to budem ja i da dobijem takvo posebno priznanje, jer na ovim, ovdje ga nije dobio, ko što kaže moj prijatelj jedan, kaže na ovim prostorima niko to nikada nije dobio, pitanje kad i ako će ga dobiti. To mi je baš bila onako velika čast, a moram naglasiti da znači bez ikakvog ičijeg poguranca i bez ičijeg lobiranja jednostavno oni su odlučili da to budem ja. Bravo. Da spomenemo i to, ti imaš dva brata, Dudo i Merim, oni nisu igrali aktivno nogomet. Ne, možda Dudo Kotlinac nekad, ali u principu ne. Inače, dva poznata i priznata poduzetnika u Umagu, pozdravljamo ih naravno. Imaš dvoje djece, čerku i sina, suprugu, mali ganja loptu, koji sva djeca, čer je malo umjetnički nastrojena, više nego sportski. Više knjigica, žena je radi, ona je Slovenka, upoznali smo se nekad davno na moru, ona radi preko u Izoli. Isak igra nogomet, bio je u Novigradu. Ja sam ga odlukom i njegovom i mojom odlučili smo da se vrati u Umag, igra sad u mlađim pionirima, ova mu je gotova sezona, sad prelazi u 15, bio je najbolji strelac u polusezoni, zabio nekih 16 golova, mala je više knjigica i tako i to je to. Zadovoljan sam, sretan sam, šta da kažem. Familija je došla vrlo rano u Umag, 60-ih nekim početkom, otac došao i majka, jel? Da, točnije 64. Znači, kako su bile te imigracije nekada i tako. Pošto mi smo došli. Mnogi su iz Bosne i Hercegovine završili nekada oko okolice i u Sloveniji, neko oko Labina gdje je bio rudnik. Moji su došli tu na more. Tako je, tata se bavio građevinom, poslije je došao jedan brat, njegov drugi brat, u stvari u to vrijeme su nekako dolazili i tako se ostalo i... Obitelj Šabanović se raširila. Da, ima nas tu, odličan broj, da. Odlično. Sad ovako, 52 godine, 1000 utakmica, 500 golova, a ti još ne misliš objesiti kopačke u klin, znači kreću pripreme uskoro za novu sezonu. Hoće li Enzo biti na pripremama u Petroviji? Ovako, da. Inače me, baš zbog tih mojih godina, me često puta pitaju, pa dobro, dokle, do kada, hoćeš igrati u veteranima i tako. Stvar je u tome što prvo, prije svega imam ekipu koja je top, to jest kao momci. Ja se fizički osjećam odlično, i završila je sezona, ja kao najbolji strijelac, zabio sam 9 golova, do danas imamo zadnju utakmicu sa Galižanom u Petroviji. Ja se osjećam dobro. I sada, ja stvarno nemam razloga da stanem. Nedavno sam sreo našeg izbornika, Dalića, u Novigradu, malo smo porazgovarali i rekao mi je jednostavno, nemoj stati dok god možeš, dok se osjećaš, igraj u seniorima. Ako mi kaže čovjek koji je bio drugi na svijetu i treći, pa onda stvarno nemam razloga stati, a kada budem ja osjetio da ja ne mogu pratiti taj ritam, da nemam podršku suigrača, ja ću se onog trenutka povući. I to će biti to, i onda ću odigrati za veterane i šta ja znam, ali još uvijek se dobro osjećam, prihvaćen sam, tako da nema stvarno razloga da stanem. Obično kažu da mnogi igrači prođu ispod radara, vrhunski, kvalitetni, da jednostavno dožive neku eksploziju. Ti si očito doživio eksploziju sa ovom zadnjom nagradom, sa godinama koje igraš, sa utakmicama, sa golovima, ali ja ti sad moram nešto reći što sam čuo nedavno, da je Luka Modrić pročitao članak
o Encu Šabanoviću da igra s 52 godine i onda kad su ga pitali do kad više luka, on je rekao ako može Enco mogu i ja. Pa eto, možda će i on 52 godine imati kad zaključi karijeru. Možda je pročitao u 24 sata, jer su me kontaktirali iz 24 sata, to mi isto nešto bilo posebno, jer smo, svi koji smo se bavili, bili nekad u Glasu Istre ili u sportskim, ali eto, mene su kontaktirali 24 sata, pa su me i oni napravili intervju. To nije obično da neko igra sa 52 godine aktivan nogomet. Sa 35-6 ljudi već razmišljaju i pričaju da su umorni, izranjavani, poluinvalidi, a ti s 52, neki dan sam čuo da si na nekoj utakmici zadnjoj, kaže čovječ, on napravi pritisak na golmana 40 metara, ide šprint, skoro zabije gol. Znači ti u tebi još ima eksplozije. Ima dinamita, da. Oprosti, je li to u mozgu? Je li to mozak radi ili fizička priprema, sprema koju ti imaš? Tu je oba dvije komponente. Dobro. Znači, fizička sprema bez toga apsolutno se ne može. Međutim, moja glava, ja uvijek nogomet, znači uvijek moraš biti spreman na dokazivanje i spreman pokazati da ti još uvijek možeš. Jer ono sve što je bilo jučer, to je bilo jučer. Danas i ovo moraš uvijek biti spreman u sportu i općenito se dokazivati da ti to možeš. I mene to tjera da ja pokažem da ja i dalje mogu. Znači, da se vratim na ono 2015. kada sam došao u Petroviju, ja sam došao tada za gušt odigrati sezonu 2, ma ja ni u primisli nisam mogao pomisli tada, pa ko bi mogao pomisliti da ću toliko godina igrati i da ću toliko opstati i da će me tijelo i dalje služiti. Znači to je bila sezona 2 za moj gušt i to je to. Međutim, evo ta priča... Nikad se ne zna. Ta priča traje i dalje, tako da ja treniram, ja odem džogirat kada nemam treninga, moram spomenuti jednu predivnu priču uz moju Petroviju. Moram spomenuti plažu kod Adriatika. Tako je to. Znači, ja sam tamo došao 2012. Inače sam uvijek kad bi prolazio biciklom, ja bi znao stati, pogledati i tako. 2012. sam došao i do danas ja tamo odlazim, igram, ako ne igram dođem pogledati kad imam treninge ili utakmice, sad do drugog tjedna klečem cijelo ljeto, mislim to je meni nešto predivno, plaža Adriatik. Da spomenemo samo plaža Adriatik, jedan nogometni teren umjetne trave, ograđen uz more, pored hotela Adriatik i ta ekipa, ako se ne varam, neki dan mi je neko rekao da pišu jednu knjigu, 80 godina valjda da slave 80. Ne, NK Umag slavi 80, a na plaži NK Umag 80 godina, a na plaži Adriatik je 36 ili 7 godina. S tim da su mnogi nažalost otišli, više ih nema, a ostali su ovi koji više ne igraju, a imaju svoje godine iza mreže, kao stari Mrkva, Andročec i tako, ima ih još Franc. Dolaze gledat, a neki još pomalo igraju koji su u nekih 60-ima godinama, a došlo su Novčec, Goran Matković, Amir Kazić, Leo Pjevač koji je redovan tamo, pa ima Matej Vračić, pa ima Njoko Dođe, i imamo svoju grupu, dogovaramo se kad i kako, tamo bude svađa, bude fajta, bude svega, ali u većim dijelom u biti prevlada uvijek ono za stolom popijemo pivu, malo roštilja, pive i to je to, da. I to je stvarno nešto posebno, ta plaža. To je turistima atrakcija kad šeću pa prođu tamo pa vide ekipa koja je tamo pa im ništa nije jasno, jer prvo to se u njihovoj državi ne smije raditi, roštiljati tamo na otvorenom. Pa mislim da toga nema od Umaga, od Dubrovnika, teško bi se to našlo uz more, poslije ideš točat nogice, pivica.
Ma evo, ja sam jučer igrao i Eto. to ono je spektakl, nešto posebno. Enzo, ima li nešto što nismo rekli, a ti bi volio još spomenuti? Možda da nam kažeš trenere, najvjerojatnije su ljudi zaslužili, koji su te trenirali i koji su ostavili nekoga traga. Apsolutno, pa zato je i bilo taj moj da ja odem u trenerske vode i da prenesem nekakvo svoje znanje onoj djeci i generacijama, ono što sam imao ja od bivših trenera. Tu je bilo prvoligaških trenera, ali bili su ljudi koji su bili u Kini, znači trenirao me Avramović, Tičić, Miloš Hrstić, tako je, Miloš Hrstić, reprezentativci, izuzetan trener i čovjek, i mi imamo dan danas anegdote sa njim. Nažalost je pokojni Štef Hohnjec, otišao je možda prije godinu, dvije. On je bio nešto posebno, izuzetno drag čovjek. Zdrilić iz Poreča, koji je onako baš stručan, fin čovjek s kojim i dan danas se čujem. Možda moj, sad ne znam da li najbolji, ali ostavio isto trag na mene, je bio Ivan Kukučka. Dakle, Boris Černe? Apsolutno Boris Černe, apsolutno. Černe je za mene jedna velika legenda koji je u ovim okvirima umaškim zanemaren na neki način, a prošao je, puno generacija je odgojio. Bio je Marino Lesio, 65 godina trener skoro je bio. Marino Lesio s kojim smo osvojili to prvenstvo. Pa bilo je tu Zvonko Duspara, to ne smijemo apsolutno zaboraviti. Svakako Zvonka, jedan od prvih mentora mojih. Trenere smo spomenuli, suigrače smo spomenuli, da li smo mi nešto još ostavili, a da nismo rekli? Pa, rekli smo da ćeš igrati. Ajmo Enka Umagu, jer i ti i ja ćemo im uputiti sad jednu packu. Da. U ovom svemu što je jako dobro, što je za pohvalu, da stvarno klub sad funkcionira jako dobro. I ima jedna stvar koja se ne dopada ni meni ni tebi, a to je da su zaboravili neke ljude koji su nekada stvarali, Bože moj, sudjelovali u stvaranju, zadužili taj klub. Naime, što nemamo u klubu, a imali smo. Ovako, malo me smeta to što klub je postojao prije, postoji sada i postojat će u buduće, kogod ga vodio ili vodi, ili će ga voditi. Znači, klub ostaje, svi su prolaznici. Smeta me malo to što ispada kao da ono prije nije bilo praktički ništa, a igrala se i treća HNL i bila pri vrhu i osvojilo se prvenstvo, i ispada samo od sada da je NK Umag, a da ovo prije toliko nije bilo u redu. A naime, jako me smeta to što, i to sam im rekao, i ja ću im reći. Znači, smeta me to da iz nekog razloga su se maknule sve slike iz klubskih prostorija, ostale ih i možda 5-6 od 100-tinjak. Znači, išlo se kao u obnavljanje i farbanje slačionica i do dan danas, znači, se nisu vratile slike svih onih generacija koje su zadužile taj klub i koji su igrali za taj klub. Znači, ono nije privatan stan, posjed, da neko si uzme za pravo za to maknuti. Znači, to se apsolutno mora vratiti i jedino je to ispravno. Znači, gdje god da se ode u bilo koji klub, se vidi povijest tog kluba kroz te slike. I trofeje, i pehare, i tako dalje. U NK Umagu, nažalost, su stavili 2-3 televizije, velike. Ali slike su stavili negdje. Na kraju i te slike možemo staviti na neki disk i preko tih televizija neka se vrte, da ta mlada generacija koja dođe vidi nekog
koji je danas didica, da je taj igrao pa će se iznenaditi šta je moj djed igrao, ono, Upravo tako. i tako neke uspomene. Znači, u restoranu Nono postoji slika od Denka Umaga 93. na 4. Da. Znači, 32 godine. gdje je bio Jan Korbanić i puno igrača, i između ostalog i ja. Ivančić i svi ostali, da. I oni su sada maknuli te slike, što je meni stvarno nonsens. Nevjerovatno, evo ja apeliram da se te slike vrate, to jest i to se mora vratiti nazad na zid. Pa da, u svakom slučaju svaki klub ima neku povijest i treba se i dičiti onim ljudima koji su doveli do ovoga, iako kao što smo spomenuli, svi klubovi imaju te uspone i padove. Godinama Umag je sad došao do 4. lige, gledao sam nedavno utakmicu, ja ih isto gledam. Dečki jako fino igraju, lijepi nogomet. Evo, Adis nam je bio godinama, Adis Dervišević, trener, mladi trener koji je i mislim 3 ranga preskočio svojim treniranjem, ne znam razlog. Sad je u Umaginskom pogonu. Da. Razlog je bio do zasjećenja i došlo više godina i to je to. Ali eto. I najvratne se i zaljubio i to je. Super je, Umag funkcionira jako dobro, ima djece u Umaginskom pogonu. Ali ima uvjete, Enzo. Ajmo se sjetiti našeg vremena kad smo imali glavni teren gdje nismo smjeli stati na travu, jer nas je pokojni, kako se zvao? Barbanđelo, to je minsko polje za njega bilo. Onda smo morali obilaziti da bi došli na onu Saharu koja je izgledala kao oranica i mi smo tu trenirali dok nisu napravili gore tu umjetnu travu koja je bila jako opasna za treninge i za povrede i nije bilo uvjeta, ali smo nešto stvarali. Niti ova prigradska naselja Savudrija, Petrovija, ne znam, Juricani imali su isto užasne terene, danas moramo reći da su to top tereni. Petrovija ima i Juricani, svi imaju, i Savudrija, svi su oni, evo, zahvaljujući da ne hvalimo sada gradonačelnika i grad Umag, ali u njihovom mandatu se to dovelo u jedan dobar red i sad... uvjeti su NK Umagu. Da, i sad imamo 6 terena, vidim da se počinju još 2 graditi, to je nešto vrhunski. Enzo, da ne duljimo, da ne bude ovo predugačko, puno ti hvala na ovom gostovanju, ispričali smo jednu lijepu priču i nadam se kad budeš slavio 55. rođendan, onda ćemo te zvati i onda će biti ona cifra 1200 utakmica, 600 golova i tako dalje. Hvala vama i samo neka je zdravlja. Sve ostalo će doći. Hvala lijepo. Dragi moji, bio je to podcast Sabotaža, naš gost Enis Enzo Šabanović i da vam odmah kažem, saznao sam da se zove Enis prije par dana. On je uvijek za mene bio Enzo godinama. Hvala vam lijepo i do gledanja u novoj Sabotaži sa novim gostom ili možda novom gošćom. To ćemo tek da vidimo. Lijep pozdrav. Eto, super.